aja ki makeda aja na yolo wasempaja loro iya wswewe nasabak baja engkamu si loro aja na yolo wasempaja mangaribi iya wswewe nasabak ni pemeng engkamu si mangaribi dan lain-lain sebagainya. Jangan sampai terjadi hal yang seperti itu. Magi nengka nasabak dek na irisan ritelai umuru ajal talai galak-galak na tawenai tapak kita mata kepala kita menyaksikan sehat walafiat, tapi di lain pihak tak lama kemudian majaina sedipap penedina materutoni laona. Mari kita senantiasa menjalankan ibadah itu dengan baik, terutama yang namanya ibadah salat. Nasabah ia tu sempajangnya merupakan induknya seluruh ibadah-ibadah yang lain. Pak goncinai soroga, pak goncinai sininna decenge yang merupakan itianna agamai. Na tarima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rigau engkana ripala lempeni dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha. Umat Muhammad, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haruslah kita selalu melaksanakan hal itu karena ini merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Si bawa pemo pak bu na parentang toy nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini lebih penting lagi. Rigau engkana ia rosempaja 5 wetuta sarekua mengi ripugaui nasibawai berejama. Magi nengka nasabah ia tu sempajangnya pak bu rigau engkana nasibawai berejama luar biasa dibanding dengan salat sendiri. Narampai pemen nabita ila lennah desek nama kedah salatul jamaah afdalu minas salatil fasih bisab'in wa isyurina darajah. Na iya sempajak berejama masero lebih masero afdal poleri sempajak tungke 20 pitu derajat. Wekeci cemik mas sempajak berejama itu bandingannya 27 kali kita mas sempajak tungke. Narampe si Nabi tapaimeng ila lenah desena lebih renah sempajak berejama pak bu. Man sallal isya nigi tahu tetongi sempajang isyana pada matu ijamai fi jamaatin nasibawai berejama kana qiyaminis fulaila pada ikuar itu rigau engkana mas sempajang si tengaweni. Wa man sallal isya'a na nigi tahu tetongi sempajang isyana wal fajri nenia sempaja subunnah nasibawai berejama fi jamaatin kana qiyami lailatin majepunna puran itu mas sempaja pupuk benih. Sungguh sangat luar biasa pak bu. Mari dalam hidup kita senantiasa melestarikan salat berjamaah itu. Apalagi di Kabupaten Sidrap ini engkanari telak tasbih dek si gaga matu tasbih engkasih pengajian-pengajian pada malam-malam berikutnya. Alhamdulillah Kabupaten Sidrap akan menjadi kabupaten yang lebih makmur andalan di Sulawesi Selatan. Sini umas lemah lebih engkai nungiwi sempajak berejamakna selalu dan selalu dek nengkana tepetu puang Allah subhanahu wa ta'ala nawerengi kuar itu kemuliaan risesena. Engka 5 alep bireng nawerengi lokaatan nafang Allah subhanahu wa ta'ala rigau engka nak kuaritu si mata tetongi wisempajanna nasibawai berejama dek na petu 3 ero. Yang pertama ia naritu la yusibuhu fakrun fid dunya de naripitang akasia singen dilino. Jadi pak bu merupakan jaminan pole rifuang Allah subhanahu wa ta'ala lo karidi menang atanna rigau engkata kuaritu jamai sininna parentana niniriwi sininna papesangkana
jaminan dari Allah de napitangi akasia singen rilino dengan catatan pada maelo ki makareso. Nak kode takareso namun itu agar pugau rigau engkana bernilai ibadah tetap itu masesa. Nasabak kita butuh makanan, kita butuh minuman, dan dengan makanan dan minuman itulah yang melancarkan ibadah kita. Risese Pak Bu tahu ia si mata jamangenyi sempajanna nasi bawai berejama adalah merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diperlihatkan kepadanya kepakiran apa kerekeng dek naripitan rialena. Iri tekada ange maku kuange Pak Bu tahu de enas sempajang tidak pernah melaksanakan salat, namun mega waramparana banyak sekali hartanya, tapi apa gerangan yang terjadi? Diperbudak oleh kekayaannya, diperbudak oleh hartanya. Risesa miri waramparana magi nengka nasaba lenya ibarat na waramparange rigau engkana dek na pugau isempajana, apalagi sempajak berjamaah. Sini ngumasel malebih engkai maneng hadere. Yang kedua alep birena tausimata pandenungi wisempajana nasibawai berejama yarfa'illahu ta'ala anhu adzabil qabr. Fuang Allah Subhanahu wa ta'ala napatarakai kuaritu pole ripacalan naku burue. Pak Bu pada maris sengeman si pemen risese tak makedai makedananya turi telaiku buru, itu merupakan awal mula perjalanan kita menuju akhirat. Pintu pertama menuju akhirat. Nareko engka tahu naruntuk-runtuk ni memang hawa-hawana nyamenna suruga riwetuna ilalena kuburu berarti itulah orang yang beruntung. Kebalikannya asibalekenna nareko engka tahu ilalena kuburu si matari calari sesa kuar itu, maka itulah pertanda orang-orang yang celaka. Sini ngumasalem aleb yang kemaneng hadere. Kemudian yang ketiga aleb birena kemuliaan yang diberikan lokari tahu ia si mata pandenungi wisempajana nasibawai berejama yukta kitabahu biyamini ripatari mayangi sur amalakna nasibawai jari ataunna. Masuk real sonemon ri Pak Bu rigau engkana ripa kumpul mane tawe ripada mashar pada berkumpul pada lutuk man itu sininna sur amalakna agar wetul lutuk nasininna sur amalakna nigi tahu tarimai sur amalakna nasabak jari ataunna, maka itu berarti orang yang beruntung. Tahu mau pe tapi nigi tahu natarimai sur amalakna pole imonri si bawa jari abiona, maka itulah orang tandanya tahu macilaka. Narampe ifang Allah Subhanahu wa ta'ala ila lena akuram marajai fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Majepunna nigi tahu tarimai sur amalakna nasibawai jari atauna, maka rialangir itu pak kira-kira nasabak pak kira-kira malomo. Sini ngumaselem maleb yang kayak maneng hadere. Kemudian yang keempat Pak Bu, aleb birena keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lo kariatanna rigau engkana panenungi sempajak berjamakna ia naritu ia murru ala sirati kal barokil khatib ripalalo iri letenge siratal mustaqim padai bila takajue ia ro letenge siratal mustaqim Pak Bu antara capat nalino si bawa capat nalino malampe mu piaro jembatannya siratal mustaqim. Tapi bagi mereka yang senantiasa panenungi sempajak berjamakna nalalui jembatannya siratal mustaqim kalbarkil khatib padai ibaratna bila takajoe langsung sampai makedana cek sampai di seberang sana. Jembatannya siratal mustaqim rigau engkata laloi kuritu ia royawana jembatange ranaka na ia kia liwenna jembatange suruga
nigi tahun lalui jembatan na siratal mustaqim na letu ricapat na jembatannya insyaallah tamai suruga. Tapi nigi tahu rigau engkana na lalui jembatan na siratal mustaqim na luru riwetuna jopa na tak dene loyawa akadame meni ranaka na tuju. Sini masalah lebih yang kemana ngadir. Tapi bagi mereka yang senantiasa panenungi wisempajanna nasibawai berejama ia naro tahu maka dari Allah Subhanahu wa taala keistimewaan yang diberikan kepadanya kal barakil khatib padai ibaratna bila takajue dek naseding yalena maka dapurani palik lalo rijembatannya siratal mustaqim letuk ni risuruga. Sini ngumasalah malabeng kemaneng hadere. Kemudian kemuliaan yang terakhir riwerengi lo karyatan nafang Allah Subhanahu wa taala tau panenungengi sempajak berejamakna ia naritu yadkhuluhullahul jannah bila hisabin wala adzabin ripatamai rilalenna suruga de nariparesa de to narisesa. Sini masalah malap yang kemaneng hadere magi nengka pak bu nasaba ia tu tawe matu nareko lele niri pamasena fang Allah Subhanahu wa taala rigau engkana mailo riputama ri suruga mailo ripatama ri ranaka. Tentunya langkah awal yang harus dilakukan setelah iparesa icu ciwiolo narekomelo iputama ri suruga tan niato sabung tan niato bekling tapi api nareko mapacini poleri apie iputama ti ilal nasuruga na yakia ibisai dek nama bisa tetai itu mutama ilal naranaka. Tapi bagi mereka yang senantiasa panenungi wisempajanna nasibawai berejama maka defang Allah Ta'ala keistimewaan saya berikan kepada hambaku de nari paresa de to nari sesa. Sini masalah malap yang kemaneng hadere. Semoga kita semua yang hadir di sini masuk dalam kategori-kategori yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sining masalah malap yang kemaneng hadere ya norendre urang peangeki tentang keistimewaan na sempajange induk na sinin na pakasiwiange goncin na suruga goncin na sinin na decenge alirin na agamai yang merupakan na tarima nabita ilaleng alaleng peninna dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha yang harus kita kerjakan. Jangan cuma sendiri saja kata Nabi, tapi diusahakan agar supaya kita laksanakan dengan berjamaah. Apa hikmah? Apa hikmah natarimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iawe sempajal lima wetue nawerengi penjelasan lokaridi menang maka da engkatu eparakanna sempajal loroe eparakanna sempajang asarae telun raka sempajang mangaribie empatan rakas sempajang isae, duan rakas sempajang subuhe, masing-masing di lain waktu memberikan penjelasan lokaridi makda ia tu idi rupa tawe ripancaji kiri fang Allah Subhanahu wa taala. Mari dalam hidup kita senantiasa menjaga waktu kita dalam kebaikan, kita isi dengan ibadah yang sifatnya bermanfaat risesi arah jannah fang Allah Subhanahu wa taala. Magi nengka pak bu nasabat nareko risalaini lino pangajak na agamata nareko risalaini lino tollau nari akhirat engkatu dua onrong napasadiang ngifang Allah Subhanahu wa taala suruga si bawa ranaka na ia suruga onrot taulaba na ia to si ranaka onrot taurugi. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Dena pada taulis ranakai na taulis surugai.
ashabul jannati humul faizun, na ia tahu liset surugai ia naritu tahu labah. Iruntu ilalenna kita emakeda al amanatu tajlubur rizqa wal khiyanatu tajlubul faqra. Al amanatu tajlubur rizqa, na ia alempurenge paden renai alabange, nariko malempu itawe laba pak gangkanna surugana tuju. Wal khiyanatu tajlubul faqra, na ia tosi ceko-cekoe paden renai aperikenge, nariko maceko-ceko itawe maperi pak gangkanna. Sikena na sengi ogi emakeda ceko-ceko pokokna kela-kela tengana sapuri pale capakna. Ia tomaro riaseng aperikeng rana kana tuju. Sini ngumaselem malep yang kemaneng hadere untuk mendapatkan keberuntungan ini. Mari kita ambil hikmah Isra Mi'raj, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha untuk tarimai sempajal 5 wetue, di mana kita diajarkan insyaallah akan mendapatkan keberuntungan. Orang bijak pernah berkata, Pak Bu, orang yang baik adalah orang yang pandai mengatur waktunya dari masa yang lalu dijadikan sikap pada masa sekarang, sehingga masa sekarang jauh lebih baik dari masa-masa yang lalu. Dan diusahakan agar supaya masa yang akan datang insya Allah jauh lebih baik lagi dari prestasi yang kita raih, prestasi yang kita gapai pada masa-masa sekarang. Pak Bu, pada engkaki matur iwetut tarima decenge ajaki nengkap pasia-siai nasaba idi tunasulangi. Fangallahu subhanahu wa ta'ala nati wirengi konsep ilalenna akoram marajai rigau engka tak kuar itu pada cengi wetut tarima decenge. Maka fangallahu subhanahu wa ta'ala ilalenna akoram marajai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Maka defang Allah Ta'ala watan roangan ngiwetue majepun natawe engkai kilalenna aruginge. Iruntu ilalenna kita emakeda la tu akhir amalal yaumi ligadeng. Ajak mupat di mondri wijama-jamang eswewe lauri baja. Ia jama-jaman nadapi ena wetuna rijama jama memeni nasabak baja engkamu situ jamang. Nareko baja pita jamai si topo itu jamange, nareko si topo jamange nasabari de nariule jama manengi. Ia naru tahu naseri aruging taroni walaki sedi contoh Pak Bu. Tahu pasti salah ngengi wetuna jamange. Misalnya engka tomatoa Pak Dare matorai riwetu asarae talai matorana tapa engka jongal lalu riwiri darena na pesangi torana na lau lelungi dek na siaga etana na dapit ni mangaribi na lepa na teto la foto matoa na sapuru rupa na letu riarona jonga menderi langi na pada ada ila lengati makeda jonga tendirapi wetula betoni atora ketepuratona. Al istigalu bi gairil maksud iradun anil maksud, kesibukan tanpa maksud sama halnya berpaling dari maksud. Sini umat selem malab yang kemaneng hadere Pak Bu illa sangadina lepe itu pole ria ruginge rigau engkara nala hikmana ritarimana saladina amanu tau matepe kege ria seto matepe matepeki makedade gagapuan risompa sangadin nami fangallahu subhanahu wa ta'ala make betuangi makedai fuang Allah ta'ala mi mapancaji fuang Allah ta'ala mi mapatuo mapamate fuang Allah ta'ala mi pakedo ia manenna sewa-sewai. Iruntu iri lalenna kita tasawufu Pak Bu maka dalaya taharraku syai'un illa biiznillah
de na kedo ia manenna sewa-sewae sangadinna angisinna fafuang Allah subhanahu wa ta'ala. Magi sabakna maka defang Allah subhanahu wa ta'ala al malu mali ia tu waram parange waram paraku ia kepa apun ngena apun ngena apun aku topa sini ngumasal malab yang kemaneng hadere jadi ia saha satu ide rupa tawe Pak Bu dek hasatu gaga apun nangeta sangadin nami fuang Allah subhanahu wa ta'ala papun naki pada tu hari papun nana pakampi bembe ko elo inala bembe na nalai elo inala sapina nalai elo inala tedonna nalai ya namuna hanareko melotoi nala pakampina nala toi nasaba ia mana punna makuni tu sabakna nari suroki makasiwiang masempajang mapuasa sinin nagau madecenge yang bernilai ibadah risese arajanna fuang Allah subhanahu wa ta'ala. Sining umat selemalab yang kemaneng hadere itu yang pertama alladzina amanu taumatepe tarusi walaki sedikit Pak Bu sebelum melangkah ke yang kedua kisana taumatepe engka taumatepe dua sila biningang punai se di anak makun rai iawe anakna naken nailasa riwet tua sarai de nasiaga etana maelo ni dapi mangaribi launi bapak nari masiji emak berejama matei anakna imunri inna lillahi wa inna ilaihi rajiun na iya benena na sampun ya anakna inapa lauto masempaja mangaribi de nasiaga etana engkani bapak nan rewe poleri masiji materu mak bereseleng aga nari bali na bereseleng nari benena aga purairo maka sarani benena mala inandre inapa noli lakena manre matengangi manrena makutana lakaina ri benena makeda magani anakmu makede benena malah de perubahan de sana pedangi lakena makeda mati anakmu nak kita urang kita kini nasabak malasamu pinalori masiji matei narewe sini umat salam malab yang kemaneng hadire agama tu pure manre makutanai benena rilakaina makeda engka melo wakutanan ridi makede lakaina aga makede benena engka paka nawanawaku engka paka tepu-tepuku tai semua agak baliwi makede lakaina bah insyaallah makeda si benena engka tahu pura minre panteng dek nasiaga etana purana napake pantenge nalani pantena punai panteng dek na pedang itu minrenge aga macai itu minrenge iga kira-kira salah maka de lakenahi salamu itu minrenge maka de benena aga keterangan na maka de lakenaga melona pucai purani ipinrengi purani napake pantena to mata wenala wedi mea sukuru taniana alena isuro parewi tapa maka de benena inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mate anakmu nalanya nunna puangi napinrengi mi idi materu sabar lakaina as-sabru inda sadamatil ula naya sabar kenge mula tatepanai gawe ya nai telah alladzina amanu tau matepe sini masalah malab yang kemaneng hadere kemudian yang kedua yang senantiasa menjaga waktunya dalam kebenaran mengambil hikmah peristiwa Isra Mi'raj Nabi ta natari mana sempajal 5 wetue ia naritu wa amilus salihati pugauki ampe-ampe madeceng beramal saleh ila lena atu ngeta magi nengka nasaba ia tu di rupa tawe Pak Bu na pancaji kifang Allah subhanahu wa ta'ala rilebo na tanai pangkau keng ia ripugau itu terbagi dua engkar yaseng amal saleh engkatori telah amal salah
ia to na tu pas sabareng puang Allah subhanahu wa ta'ala na utusui malaikat na untuk jaga iki pole ria tahu si bawa ria beo ia naina sama turusi andre gurutta makeda engka malaikat ria tahu mo ki isinin na decenge ria sengira kibong engka malaikat ria beo mo ki isinin na jae ritelai atide nareko ini piki bicarai majepuna idi toma tu moki ide cengin nia jae nasabingi ki malekae ada taman caji potolo pangkau ke taman caji polopeng watakaleta barak kertasa. Jadi Pak Bu nareko melo kitaroi makesi bacana surah amalata pada cengi lale okina pada cengi ada adata. Narekomelo kitaroi makesi bacana surah amalata pada cengi lale okina pada cengi pangkau keta nasabakmu maga elota taroi makesi bacana surah amalata nareko majai ada adata majai pangkau keta majai okina nareko majai okina landre majak bacana nareko majai bacana na kena kisara ini nawa na iya capak nasara ini nawai ia naritu ranaka nareko nadapi ni matu umuruta nas tempel ni malaikat engkeria beo na kiringan ngimali ke pangonroan naranaka sini ngumak selama lebih engke maneng hadere. Jadi Pak Bu pada ani ini ki menang akal itu tuki menang poler itu junna gau pangkau ke mapak wairo nasaba ia tu fuang Allah subhanahu wa ta'ala mak bere keputusan deceng ia reganaja temak kedar rakyat bapa panrita te panrita haji teng haji mak janggo te mak janggo orwane makun rai naiya kedo salah nade munah haga tobak na kasih namate mak dani me menirana kata jengiwi naiya padal liseriwi macawa-cawa ni ibilisi tak tambah anggota pangkau keta makesingi pakasi wiata insyaallah nareko nadapi ni matu umuruta nas tempel ni malaikat engkeria tahu nak kiri ngiridoan pangonroan na suruga aga nari jempuk nari malaikat nari antara na mutama ri suruga sini ngumaselem malep yang keimaneng hadere. Kemudian yang ketiga tahu ya si mata jagang ngengi wetun nari made cenge watawa sobil haki si pasepasengi monrowi tongenge na iya resenge tongeng maka defang Allah subhanahu wa ta'ala al haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin na iya resenge tongeng majepunna pole kifang Allah subhanahu wa ta'ala jadi aja kisaneng kabata-bata iare gana ragu-ragu narekori pahan ni makedai betul-betul papak guru poleh rifang Allahu subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir Pak Bu, orang yang senantiasa menjaga waktunya dalam kebenaran, mengambil hikmah diterimanya salat, ia naritu watawasau bis sabri si pase-pasetoi monrowi asak barakenge. Ia tu asak barakenge Pak Bu dua mitula lenah sak baraki pugau pasurong sak baraki niniri papesangka na iya sak barakenge pugau pasurong niniri papesangka ijaming isiaga egana dal lele maka defang Allah subhanahu wa ta'ala innallaha ma'as sabirin sitetong defang Allah subhanahu wa ta'ala si bawa tahu sak barae makun itu sabakna nama tandre yang kena sak barakenge as-sabru thawabul jannah naiya asak barakenge angket nai suruga sini ngumaselem maleb yang keimaneng hadere ia nae epae konsep dalam menjaga waktu kita dalam kebenaran, manajemen waktu yang baik demi mempelajari akan konsep peringatan Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam regau engkana natarimana sempajang 5 wetue. Terakhir Pak Bu, untuk menutup ceramai melok katutu ina sabak di kisah demi untuk bagaimana memotivasi kita untuk menjaga waktu kita dalam kebenaran dan tidak terjerumus kepada lembah-lembah hina. Adirena nawut disala wetunna jamange. Wetunna luka manul hakim Pak Bu, engka tau malas hari kamponna. Aga nari parintayangan nama lakala mau rifang Allah subhanahu wa ta'ala loka malai nyawa nari tanah hindi.
aga na launa malakala mau rikampon na to malasai na letu na malakala mau materu mende ribolae cellen risumpange pateteri pakita to malasai dek nasiaga etana medek ni malakala mau agar riwetu medek na malakala mau makutane to malasai makeda niga den recellen risumpange engkamu nasa dan engkalinga makeda ia naroria semalakala mau pasarangi tubuh nyawai ia to narupa janda terpasse to malebininge tapa makeda to malasai bare ia sakapang melona ala nyawaku apa ia sawitan apa teteripa kita maka singi kapang nari komutiwi kari tanah hindi masalah aga nari tiwi nari tanah hindi engkame meni malakala mau na boleh maka de malakala mau ala de cengkamu lomai iko meme yakatai aga nari ala nyawa nari malakala mau masarani tubunna nyawana makuni rodendre aderenna na di salawatuna jamange sebagai motivasi buat kita untuk senantiasa menjaga waktu kita dalam kebenaran dan insya Allah salat kita selalu dan selalu akan terjaga dan insya Allah salat kita selalu dan selalu kita laksanakan dengan berjamaah. Nama muare pada engka kiri tawan na tahu tesalaya janci tesorosi uluwada teluka anupura tepin rasi turuseng mak bicara na parapi mak bin rute pupi na paja. Nama